салом тамошобинони бисёр азизи телевизиони Сафина. Инак барномаи навбати олиҳаро манзуратон мегардонем. меҳмони имрӯзаи барномаи мо Раҳмон Гулчеҳра Қурбоналӣ, мудири бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе мебошанд. муаллимаи азиз, шуморо ба барномаи олиҳа хушомадед мегӯем. саломат бошед. дар оғоз мехостем дониста бошем ки вазифаи асосии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аз чӣ иборат аст? вазифаи асосии сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ин аввалан ҳуҷҷатнигории мо ба ҳисоб меравад. дуюм ин 7 намуди амалиёт аз таваллуд то вафот мо ба қайди давлатӣ мегирем, ки дар асоси ҳамин ҳуҷҷатҳое ки шаҳрвандон ба мо муроҷиат мекунанд, ҳар рӯз ин таваллуд, вафот, сабти никоҳ, фарзандхонӣ, муқаррари падарӣ, ивази ному насаб ба ҳамагон маълум аст ки ин асноди ҳолати шаҳрвандӣ мебошад, ки ба қайди давлатӣ гирифтани он дар сабтҳои асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба қайд гирифта мешаванд. дуюм дигар маълумотномаҳое ки барои шаҳрвандон лозим аст барои ба қайд гирифтан ба мо муроҷиат мекунанд ва мо онҳоро ба қайд мегирем. чанд сол боз дар ин соҳа фаъолият доред? 17 сол дар соҳаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ кор ва фаъолият карда истодаам. аз соли 2019 то ин ҷониб бошад мудири бахш таъин шудам ва кор карда истодаам. ба андешаи шумо бонуи роҳбар бояд кадом хислатҳоро дору бошад? вақте ки роҳбар шудем бояд ки асос хоксор бошем. муомила бо шаҳрвандон бояд ки дуруст бошад. ҳар рӯз мо бо шаҳрвандон рӯбарӯ ҳастем, қабули шаҳрвандон дорем. дар робита ҳастед бо мардум? муомилаи хуб дошта бошем, одоби хизматчии давлатиро ба ҷо орем. мутаассифона солҳои охир пошхӯрии оилаҳои ҷавон зиёд ба назар мерасад. он ҷавононе ки мехоҳанд ақди никоҳи худро бекор кунанд, чӣ гуна корҳои таблиғотию ташвиқотӣ гузаронида мешавад? шаҳрвандон намедонанд барои чӣ бошад ки оила барпо мекунанд, баъди 3 моҳ барои пошхӯрии оилаҳо ба мо муроҷиат мекунанд. таҷрибаи корӣ нишон медиҳад ки ин ҳама ҷавонон барои оила барпо кардан тайёр нестанд, омода нестанд. барои ҳамин то ҳадди имкон мо барои шаҳрвандоне ки барои бекор кардан ба мо арза меспоранд, муҳлати баррасии ин арза 1 моҳ муҳлати давлатӣ дорад. дар ин муҳлат мо ба онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронем. албатта падару модаронашон, яъне ки хусуру хуштомандҳоро ба назди худ даъват мекунем, то ки бо онҳо ҳам ҳамсӯҳбат шавем, барои он ки мо ҳама вақт мефаҳмонем ки навхонадорон ин ба хонаи шумо нав омадааст. масалан агар келин ягон вай бошад, мефаҳмонем ки шумо модар шуда мисол корҳои фаҳмондадиҳӣ бурдан дар кор, фаҳмондан дар кор, мисли фарзанд онҳоро қабул кардан дар кор, барое ки зиндагӣ ҳама медонем ки пастубаландиҳои зиёд дорад. дар пастубаландиҳои ҳамин зиндагӣ бояд ки ба тоқат бошанд фарзандонамон. барои ҳамин қадар мо корҳои фаҳмондадиҳӣ зиёд мебарем. ман фикр мекунам ки ҳама вақт ҳамин асоси пойдории ва мустаҳкамии ҳамин навҷавонон ин якдигарфаҳмии ҳамин 2 нафар мебошад. мо бояд ки фарзандонро тайёр кунем. яъне сабабҳои асосӣ дар чӣ аст? сабабҳои асосӣ ман фикр мекунам ки омода набудани ҳамин ҷавонон барои ҳаёти оиладор, ҳаёти мустақилона ба сар бурдан. ҳозир бисёр ҳамин парокандашавии оилаҳо ба назар мерасад ки духтаро вақте ки вориди хонаи ҳамин шавҳар мешаванд, фақат фикри як чизро доранд ки ҳамон рӯз тӯй кунему, пагоҳ мо бояд ҷудо оила зиндагӣ кунем. алоҳида зиндагӣ дошта бошем. алоҳида зиндагиро мехоҳанд, не ки ин хел намешавад охир. тоқат кардан дар кор, ҳамаи роҳу равиши зиндагиро аз калон омӯхтан дар кор, баъд ки ҳамон калоно ки чӣ фикр дабиёянд дар фикри ҳамо рафтан дар кор. не ҳозир ҷавонон ин хел нестанд. ба ҳамагон маълум аст ки дар ҳолати шахсони сеюм, бале, хуштоманд, қайсингул, эвар, ман ҳама вақт ҳамин хуштомандҳоро вақте ки даъват мекунем ба онҳо ҳам суҳбат мешавам, мегӯм шумо ҳам ҷавон будем, мо ҳам ҳама як вай доштем, камбудиё доштем. дар аснои зиндагӣ ҳамин камбудиё вай мешаванд, бартараф мешаванд. бояд мо ҳамин чизора ку дар ҷавоно тарбия кардан дар кор, ки ҳамин ба бекоршавии оила бурда нарасонад. ҳамин масъалаҳое ҳастанд ки ҷудошавии оилаҳо ҳатто ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ташвиш овардааст, ки мо ҳар рӯз қариб як рӯзда 2 бор бо шуъбаи занони мақомоти иҷроия ҳукумати давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар байни донишҷӯён, дар байни шаҳраку маҳаллаҳо, сокинони шаҳраку маҳаллаҳо
корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида истодаем, ки ман хусусан вақте ки баровард мекунам ба онҳо фаҳмонда истодаам, ки бояд онҳо муоинаи ҳатмии никоҳшавандагон ҷиддӣ бинанд, ки дар асоси кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 15 ин ҳатмӣ гардидааст. бояд онҳо инро дарк кунанд, ки дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон ин ҳатмӣ аст. вақте ки онҳо аз муоинаи тиббии ҳатмии никоҳшавандагон ҷиддӣ бароянд, ҳеҷ вақт ба фикрам, ки амин ба бекоршавӣ ақди никоҳ бурда намерасонад. сину соли никоҳӣ мувофиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон аз кадом сину сол аст? мувофиқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 солагӣ муайян карда шудааст. лекин ҳолатҳое мешавад, ки суд онҳоро метавонад синни никоҳиро кам кунад. ин никоҳҳои бармаҳалам ба бекоршавӣ ақди никоҳ бурда мерасонад, барои он ки онҳо ҳоли ҷавон ҳастанд, ба оиладоршавӣ ҳоло тайёр нестанд. барои ҳамин қадар ман фикр мекунам, ки ҳама вақт оила барпо кардан саросима шудан дар кор нест. мегирем масалан соли 2022-ро чӣ қадар оилаҳо барқарор шуданд, чӣ қадар ҷавонон оила барпо карданд ва чӣ қадар ақди никоҳ бекор карда шуд? дар соли 2022 дар ин 3 моҳ мувофиқи оморҳое ки мо дар даст дорем, ақди никоҳе ки дар ноҳияи Сино шаҳри Душанбе ба қайди давлатӣ гирифта шудааст 270 нафар. ин нисбати соли гузашта 97 нафар кам мебошад. бекоршавӣ ақди никоҳ 242 нафарро ба қайди давлатӣ гирифтаем, ки нисбати соли гузашта 43 нафар зиёд мебошад. оморҳо нишон медиҳад беҳад бекоршавӣ ақди никоҳ беҳад зиёд гардидааст. мутаассифона. муаллимаи азиз, як маълумоти хуб гирифтем, як маълумоти бисёр муфассал гирифтем. то ҷое мо медонем шумо хатмкардаи факултаи филологияи тоҷики донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳастед. яъне ки шумо омӯзгор ҳастед. корро аз кай шурӯъ кардед, аз куҷо шурӯъ кардед ва чӣ сабаб шуд ки шумо тарки пешаи худ кардед? дилафрӯзҷон, аз овони хурдӣ вақте ки ба синфи як рафтам ва муаллимамона чӣ қадр назм медидам. муаллима шудан ин аз овони кӯдакиам дар дили ман ҷо шудагӣ буд. бинобар ин сабаб ман ба донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба факултати шарқшиносӣ аввал вай спурдам ҳуҷҷатҳоям. вақте ки бал нарасид, баъд ба филологияи тоҷик маро вай кардан қабул кардам, хондам, тамом кардам. баъде ки тамом кардам, соли 1992 оиладор шудам. баъди тамом кардани донишгоҳ оиладор шудам, хай соҳиби фарзанд. дар ин муддат хай ба тарбияи фарзанд машғул шудам. аз соли 1995 ман ба мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе ба ҳайси омӯзгор қабул гардида дар он ҷо кор кардам. чанд сол адои вазифа кардам? 2 сол кор кардам. баъд бо кор кардам дар идораи маорифи шаҳри Душанбе дар шуъбаи кадрҳо ҳамчун мутахассис шуда кор кардам. баъди он хоҷагии манзилии коммуналии рақами 13 шаҳри Душанбе ноҳияи Сино ҳамчун шиносноманавис ба кор қабул гардидам. баъд аз ин ман як корам афтоду ба ноҳияи Фирдавсӣ ба шуъбаи сабти асноди олати шаҳрвандӣ барои ҳуҷҷатгузории писарам рафтам. он рӯзро хуб дар хотир доред? бисёр хуб дар хотир дорам, барое ки ин рӯзе буд ки ман амин орзу кардагӣ будам, ки ман бояд ки дар сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ кор кунам. барое ки вақте ки ман ба ин духтарон муроҷиат кардам, беҳад духтарое ки муомилаи хуб доштанд, беҳад духтарои нағз. аз амин сабаб бошад чӣ шавқ дар дили ман пайдо шуд. аз 2 апрели соли 2005 дар бахши сабти асноди олати шаҳрвандии ноҳияи Сино шаҳри Душанбе ҳамчун корманд ба кор қабул гардидам. пушаймонӣ намекашед ки касби омӯзгориро тарк кардед? дилафрӯзҷон, медонед чӣ хел робита дорад. масалан мо ҳаминҷадам ҳамчун муаллима вай мешавад гуфтан дар кор аст ки ҳамчун муаллимаам, барое ки ҳамчун омӯзгор мешавад гуфтан, барое ки инҷа ман кормандон қатъи кор мекунам, вайёрам роҳнамоӣ мекунам. шаҳрвандон ба мо муроҷиат мекунанд ҳамчун омӯзгор. ба фикрам ки ман амин пешаи худам ки дар омӯзгор будам беҳад ба ман ёрӣ мерасонад амин корда, барое ки амин илме ки дар мо филология хондам, имлои забони тоҷикӣ, ҳамаш дар амин ҷамъ ба кор омада истодаам. албатта дар ҳуҷҷатгузории амонҳо. нафароне ки шаҳодатномаи таваллуд мегиранд чӣ гуна аст? мо аз шаҳрвандон барои ба қайдгирии ҳамин шаҳодатномаи таваллуд нусхаи шиносномаҳо, яъне ки падару модар, нусхаи ақди никоҳи волидон
و شهادتنامه طبی درباره تولد موافق قانون ما آنها را قبول میکنیم و به قید دولتی میگیریم. نگفته نماند که در ثبت اسناد ولایت شهروندی نام و نامگذاری موافق عنعنه‌های ملی به قید دولتی گرفته می شود و در اساس فهرست نام‌های ملی تاجیکی که از طرف کمیته زبان و طبع و نشر رسیده است ما در اساس همون کار و فعالیت کرده ایم. وظیفه اساسی ما همین است که ما با شهروندان و خلق خود خدمت خود را رسانیم. سلامت باشید معلم عزیز. از کار خود، از فعالیت خود، از خدمت‌های خود بسیار خوب گفتید، با محبت سخن گفتید، صمیمی گفتید. واقعا کسب انتخاب کرده خود را به نهایت دوست می داشتید و هیچگاه پشیمان هم نیستید. فکر میکنم وقتی که من راهبر تعیین شدم همین شعار رو در پیش خودم گذاشتم که هر روز خودت بپرس اگر تو مردی امروز چه خدمتی به مردم کردی. من همین شعار من هست که هر روز کدام شهروندی که باشد، خواه پیر باشد خواه جوان باشد، اگر محتاج یاری ما باشد، من همه وقت در خدمت خلق و مردم هستم. سلامت باشید. برایتون موفقیت تمنا میکنیم. از فرزندان میگفتید، از همسفر زندگی خود میگفتید، از نبیره ها میگفتید. سال 2014 روحشان شاد بود. شوهر من و صدمه وزنی دچار شدم، وفات کردگی. روانشان شاد بود. رحمت. من 4 فرزند دارم، 2 پسر 2 دختر. دخترها کلانی هستند، اویله‌دار هستند، هر دوشان صاحب 3 نبیره هستند. 2 دختر 1 پسر نبیره ها. پسرم از اویله‌دار کردگی نیستن، کلی ندارم. به حد فرزند همه دوست می‌دارد. میخوام که همه وقت زندگی است، حیات است. دخترها را نصیحت میکنم که دختر جانو حرمت عزت کنین، سرخشتمان کدامی نباشد، اپای شوهرتون است، همه را حرمت کنین. همه وقت در گوشم سخنهای پدرم صدا میدید که حرمت کنین، عزت کنین، خاکسار باشین. در زندگی همین سخنهای پدر و مادرم بودن که ما تا امروز مثلا رسیدیم. تا سال 2014 یک جای زندگی کردیم، صاحب 4 فرزند شدیم. شکرانه میکنم که مثال اویله آباد داشتیم. من وقتی که اویله دار شدم راستیگه دختر کلان خانه بودم، خواهرانم به حد دخترانی بودن، همه کارا میکردم. من قدر کار برا نمیتونستم. وقتی که شوهر کردم من هیچ کارا نمیتونستم. راستیگه نه که به حد خشتمان من آدم خوب بودن که مرا دستگیری میکردن در زندگی. من هم کوشش میکردم، نگاه میکردم خشتمانم چه خیل میکرد، از کفایمان تکرار میکردم. حاضرم فرزندای خوب شکرانه همشان در خواندگیان، همشان ساز. دختر کلانیم دانشگاه تکنولوژی اقتصادچی تمام کردگی هستم. حاضر اویله‌دار هستم در تربیت کودک. دختر دیومگیم دانشگاه طبی تمام کردن. اون کسم اویله‌دار که شدن همین کودک چقدر تربیت کودک دوازید بند هستن. بچم اکادمی وزارت کارهای داخلی شهر مسکو تمام کردن، شهر اریال حقوق شناس تمام کردن. بچه مایدم 12 ساله صنف 5 میخونن، لیسه 2 با بهای خوب و اعلا میخونن. یعنی که همه فرزندان صاحب معلوماتن. البته وقتی که مادر صاحب معرفت است، مادر با سواد است، البته فرزندانی با معرفت و پاک وجدان به وایه میرساند. چون شما زن هستید، مادر هستید، میگفتید که برای در روحیه خویشتن شناسی و وطن دوستداری، تربیت نمودن نسل جوان در روحیه وطن دوستی، وطن پرستی، خویشتن شناسی تربیت یابد. سخن‌هایی هستند که حاضر همه همین وابستگی دارد به تربیت اویله. همه وقت باید که مادر پدر تربیتشون را باید که مد نظر نکنند، یعنی که از نظر دور نکنند. وقتی از کار میبرم همه زنان در کوچه شیشتگی کودکا بازی دارن، بی نظارت میگذارن. باید که ما شهروندان یعنی که در مرکز شهر دوشنبه استقامت داریم، زندگی داریم، باید شکرانه کنیم که در همین تنجی و امانی باید فرزندمون رو تربیت کنیم. هر یک تربیتی که در اویله اگر درست باشد، مثلا همین سر یک دسترخوان همراه شیشته درباره هر یک کاری که امروز یا من مادر شده یا که پسرم رو پرسیدن در کار که شما امروز چی کار کرده، در مکتب چی شد، همه همین تحت نظارت گرفته شود. یعنی که پدر مادر باید که از هر یک راه و روش فرزندش باید که با خبر باشد. همین اساس دلفروز جان همین تربیت بوده است. من فکر میکردم که برای چی قدر پدر من سختگیر، حاضر فکر میکنم که باید تربیت رو درست برام ماندن برای آنکه کودک بی نظارت نماند
вақте ки кӯдак бекор монд ягон кори дигарро бояд ба сар барад, ҳамин хел назорати ҷиддӣ бурдан дар кор будааст. масалан мо ҳавлӣ доштем дар ноҳияи восеъ. дар амонҷа мо ҳамамон корро тақсим буданд. бояд ки чӣ кор мекарданд. бо ҳафтаи дигар мешуд, агар падарам ҳатман мегуфтанд ки модарамро ки ин ҳафта корҳошона алиш кардан дар кор. вазифаҳо иваз карда мешуд. иваз карда шавад. тарбияи хуб будааст, барое ки фарзанд беназорат намемондааст. ҳозир ҳама телефонҳо фикр мекунанд, беҳад ҳамин телефонҳо, истифодаи телефонҳои мобилӣ ҳамаро аз роҳ бурдааст, барои он ки бемавқеъ онро кор мефармоянд, барои ҳамин қадар фикр мекунанд. агар ҳамин телефонҳои мобилиро ҳам интернеташро агар дуруст истифода баранд, мумкин ба фоидаи кор бошад. ина шумо гуфтед ки айёми наврасию ҷавонӣ дар деҳа гузаштааст, дар ноҳияи восеъ. шумо яъне фарзанди деҳа ҳастед. дар баробари корҳои хона, корҳои саҳроиро низ иҷро мекардед? дилафрӯзҷон, мо дар ноҳия зиндагӣ мекардем. рости гап, мо саҳро дар кор надоштем. ҳамон ҳавличае ки зиндагӣ мекардем, дар мо ҳавлича вай доштем. помидорам, хеле сабзавотҳо мешинондем, ҳамвора нигоҳбин мекардем. ба падару модарам ёрӣ мерасондем. ҳамаи кор да ёрӣ мерасондем. гов доштем, қатъи модарам ёрӣ мерасондем. ҳамаи корҳои модар, падар да ёрдам медодем. чӣ коре намешид, мои кор вай набудем. аз модар кадом ҳунарҳоро омӯхтед? аз модар, рости гап, модарам беҳад одами хушмуомила буданд. фарзандонро дӯст медоштанд, пухту паз мекарданд, оши бамазза мепухтанд. ҳамаи ҳамин ҳунарҳои модарамро фикр мекунам ки ман ёд гирифтам, ба ғайри як ҳунарашон ки ба ё попурӣ медӯхтанд, дӯзанда буданд, беҳад дасти вай доштанд, моҳир вай буданд, неки ман ҳамин корро наметавонам. рости гап, дигар ҳамаи ҳунарҳои модарро аз худ кардед? аз худ кардам. духтарон аз шумо кадом ҳунаратонро омӯхтанд? духтарони ман? бале бале. духтарони ман, онҳо ҳам дар оила хушмуомила ҳастанд. кӯшиш мекунанд, хеле ҷавон ҳастанд, кӯдаконро мегӯм ба муомилаи хуб тарбия кардан дар кор, тарбияи хуб додан дар кор. баъд пухтупазро аз ман ёд гирифтанд, пухтупаз мекунанд. бо мумкин аз ман хушрӯтар ва ёд гирифтагианд. дар замини назди ҳавлигии худ сабзавот мекоред, кабудӣ мекоред, гуфтед, гулҳо мешинонед. то имрӯз дар танӯр нон мепазед худатон? ман танӯр дорам, дар танӯр рӯзои якшанбе нон мепазам, ош мепазам. ман бисёр нағз мебинам ки бародару хоҳарамро ҳар ҳафта, ақаллан як ҳафта ҳам набошад, 2 ҳафта пас даъват мекунам ва гирди дастархон ҳамроҳ мешинем. духтаронамро барои чӣ безобита намекунам? барои он ки онҳо ҷавон ҳастанд, кӯдакони майда доранд. онҳо агар тавонанд мебиёнд, чӣ хеле ки хонаи онҳо агар ки лозим шуморанду онҳоро ҷавоб диҳанд, марҳамат омадан мегиранд. кадом вақте ки имконият даст дод бошад. дар замини назди ҳавлигиам кабудиҳо, гашнич, баъд укроп ва михел шинондагӣ ҳастанд ки беҳад хушрӯй, сабз карда ҳама ҷо зебо ба назар мерасанд. гулҳои садбарг шинондам, гулҳоам хушрӯ шуданд. гулпарваред? гул мепарварам. баъд вай дорем гелосам, имсолам сари нигоҳ кардам, гелосам беҳад хушрӯ гирифтааст. гелос марҳамат кунед, шумо саломат бошед. ин ба шумо илҳом мебахшад. бале. шумо меҳмон қабул карданро бештар меписандед? ман нағз мебинам ки меҳмон даъват кунам. бо хоҳаромам мегӯям худатона ташвиш натиҳена, па шумо беҳад мора. ман мегӯям вақте ки шуморо мебинам, хумори падару модарам мешиканад, барое ки ёд мекунӣ падару модарта, фарзандони падара ки дидӣ хуморта мешиканӣ. барои ҳамин қадар ман онҳоро даъват мекунам. яъне ки суҳбатҳои самимӣ ҳаст бо наздикону пайвандон. албатта ба кас рӯҳи илҳоми тоза мебахшад, нерӯ мебахшад барои инсон. ба чеварӣ шавқ доред умуман? модарам ки дӯзанда буданд, як бор духтам куртаро натонистам, дигар ҳавсалаам шикаст, натонистам ҳамин духтанро. барои ҳамин қадар шавқам ҳаст, лекин вақт ки шуд медӯзам мумкин, барое ки модарамон дӯзанда буданд. аз 4 фасли соле ки дар табиати пиштосо ватани азизамон ҳаст, кадом фасли солро дӯст медоред? фасли зебои, аз ҳама зебои сол барои ман ин баҳор аст. барои он ки дар баҳор 8 март рӯзи модарон ҳаст. ман беҳад ҳамин фаслро дӯст медорам. барои дуруст ба роҳ мондани ҳуҷҷатнигорӣ бо кадом унвонҳо қадр доништед? ифтихорнома барои хатоти беҳтарин,
از طرف کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سزاوار گردیدم و اینچنین دانشگاه تکمیل اختصاص وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان را با افتخارنامه تمام کردم و رتبه حقوقشناس درجه یکم از طرف وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان و من سزاوار دانسته دادم. البته آموزگار به مطالعه کتاب نیست. از اشعار بزرگان، از اشعار شاعران معاصر کی را میپسندید و مطالعه میکنید؟ من به حد شاعران کلاسیک را دوست می‌دارم. ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، به حد شاهنامه فردوسی را نظم می‌بینم و هر باره که یکزار در دوره جوانی هم اگر خوانده باشم شاهنامه را، باز حاضرم شاهنامه را دوام داده ایستادم. میخواهم که هر بار ورق‌های نو را صفحه گردانی کرده خوانم، برای اینکه این شاهنامه این یک اثری است که اثر بزرگی ابوالقاسم فردوسی میباشد و من به حد این تاثیر خوب میرساند. چون ابوالقاسم فردوسی خود یک شاعری وطن پرور، وطن دوستدار بود، میهن پرست بود و میخواستیم وصف وطن مادر رو از زبان شما شنیده باشیم، چون وطن مادر برای هر یک فرد عزیز است، مقدس است. من همچون زن، همچون مادر این کشور عزیز رو، وطن رو دوست می‌دارم. وطن داشتنم به هر کس میسر نمیگردد. ما وطنی داریم که اون رو باید که شکرانه کنیم که چنین وطن داریم، چنین سرور دولت داریم و برای سرزمینی بیشتاسایم همه وقت در خدمت خلق و وطنم می باشم. در آینده چی نقشه ها دارید؟ در آینده نقشه دارم که کلینی نقص بیارم، کلین رو تربیه کرده در خونم خوشبختی و خرسندی فرزندانم رو بینم و در گلگوشکوفایی تاجیکستان عزیزم سهم گذار باشم. یعنی که با من باور کردن همین راهبر موندن، باید که با باوری آنها سزاوار باشم، این باوری رو از دست ندهم. تشکری زیاد به شما نیست بانوی عزیز. تمنا میکنیم که همیشه در خاندانتان همین گونه نزدیکان و پیوندان جمع باشند و شما پیش از همه سلامتی در کارهایتان برار و کامیابی ها تمنا داریم. بگذار همیشه در لبانتان چنین خنده زیبا ویدا باشد و همیشه موفق باشید، سربلند باشید. تشکری زیاد که دعوت ما را پذیرفتید و آمدید. سلامت باشین، سربلند باشین. بیننده های عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه عالیه. یادآور میشویم که مهمان امروزه برنامه ما بودند رحمان گلچهره قربانعلی، مدیر بخش ثبت اسناد حالت شهروندی در ناحیه سینای شهر دوشنبه. خیر عزیزان دل و دیده، تا دیدار آینده صحتمند و پیروز باشید.